Anya laki din! Ay ayatin ka, Sabel. Kat urayak lata ti panang sungbat mo kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana ang makiayan-ayat, Alan. Nupay kasta. Idarirag ko lata ti panagayat ko ken ka. Saan mo kumaliplipatan nga ay ayatin ka unay? Amok day ta, Alan. Ngamkas itinakon-akon. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Maawatan ka. Kat urayak lata no kaano asungbatan nak. Ngamjak ipanamnamakon ka, Sa anak mo ta sigurado itirik na. Nasken at tingitingak ka na imbag. Sakbay asong batan ka, Alan. Oh, ato Isabel, ikang ka iti prutas. Sagot ko ken ka. Nagduduma prutas ken nagngingi na dagita. Ha? Apay nga ikanak iti prutas, tatapan nyong? Ay. Di nakawagan iti tata. Manong kunamlatan kanyak, Sabel. Ha? Manong? Wen, basta awagan naklatan iti Manong. Sana tata. O sige, manong panyong. Kasta, mayat adenggan. Umubigak no kasta. Kat agyaman ang kadagiti inyag mo aprutas ha, manong panyong? Awan anyaman na, Sabel. Mangyegak tumanen. Ha? Sigurado ka? Awan. Iso nga ibagam no anya dagiti kayat mo aprutas. Ta isunto tiyag ko intun umayak sumarungkarkan ka. Kaanakan Helen, nasaya at tainmay ka dito'y balay ko. Agluto ka man itinaimas asidaan Anya asidaan, Auntie Tasha? Uray anya ingkalata dita kusinak. Ta agluto ka itinaimas asidaan. Ada pork chop ijeref, ada matanatang. Kaadwam ti ilutom, ha? Ha? Ada ka di sa nga iliw, ante? Awan, ngam inak to padawatan tay gayam ko. Asinaw? Mamwam tulat no asino. Aguray kayo, ante. In love kayon samot. Ape akasta ti pa nagkirim-kirim dagiti matayaw. Uwan nga rod ka anakan. Ay na, in love ka talaga. Iso asike. Agluto ka man kitdi, tay nakto ikan, tay naka-in love. Sige, ante. Ilutuan kayo nga rod, iti sidaan. Among ka di kasinsin, Sabel. Na-in-love ni Auntie Tasha. Sino tinaka-in-laban na? Di namat imbaga. Sikreto ka no. Kat, ikasta talaga kasinsin. Ay, bakbakutanon. Nga ma-in-love pa'y laang. O apay, hingga po tabakot, saanan ang ma-in-love? Sa bagay. Nga masino nga ta tinaka-in-laban na. Di na ibaga, tauray siya. Di na ibaga kanya. Anyan ni Auntie Tasha. Itapay abakutan sa ma-in-love? Idi kumapay ka ubingan na Baliktad mo. Kat awan nga rod ti kayat na, kadagiti nagar-aram kan kwa na idi. Wen nga rod kasinsin. Iso nga ita, single pay lang. Kat nasayat mo't, no makadlaw day ta anak kainlaban na, kat arman na. Ngam, asino ngay nga ta tinakainlaban ni Auntie Tasha? Alan Barok, inayaban ka dito'y balay ko, takita eman to'y kagat-gatang ko abuts ko, no napintas mo't lang. Dahito yo. Nay, kat mayat mo't angkal. Imbag man ta nakagatang ka itibuts mo angkal. Wen ka anakan, imbagla apang purma mo't Wen mata angkal. Anda ka di purpurmaan nyo abakait. Anya bakit? Balasang de purpurmaak. Nagpintas a balasang. Anyan? Ay kat mayat angkal. Kita man no mayat to'y boots ko. Mabit lang tayo suot ko Timay sa. Anday ta.
Wanya, bagay ko kanimat lang kanakan. Wow! Wen, Uncle! Bagay launay. Ad-adan atim maer kayo, Uncle. Natataer kayo ngam iti siya. Gapu iti day tabutsyo. Kasinseng, agar aram samot kan ni tatapanyong. Ay, pudnot ako nam. In may simarungkar idi na minsan. Kat nagado ti awit na aprutas. Kat, okay laang kan ka? Asar sarungkaran na ka tilakay? Awan parikot dita. Tawan mo't dakas ngar aramiden na. Kan nasayat mo ti panakisarsarita na. Kat, kasano ni Alan? Ay na, may samot da di anapingat nga grayo kanya, kasinsin. Ay, agang ka nga agkaribal. Ha? Anya ti kunam? Pudnomat? Agang dagi dyan. Ay, Alan, mangpili kan iti sungbatam kadakwada. Tay ububeng, wano tay laklakay. Auntie Tasha, umay kay ikan iti nateng. Apit ni tatang iji garden na. Agyaman na kaanakan. Nagsaya aten, taada libre anaten. Ay, aguri kayo man, auntie. Blooming kayo ita Nagpintas, day tabistida yo. Sabel, kita man maibagay kanya kaanakan. Bagay yo, auntie. Ay, katwan ginatang ko itay agsapa, ta nagpaili Kat mayat matibuyan na, auntie. Sabong-sabungan analabaga. Kas kaila balasangan iti kasta abistida yo. Ay, nagsaya atin no kasta kaanakan. Apay, auntie? Amom nga min Sabel kaanakan. Adda na kainlawag. Ala ni auntie. Kinikilig. Aywan kaanakan. Nainlavak ngamin. Okay, auntie. Karbangan nyo dayta. Nga masino nga tinakainlaban nyo? Uy, diyakon ibagakan ka kaanakan. Mamwam dulat ta intunsong batak ton. Ngamin, friend kami pa'y laang ita. Saan pa'y anagarem? Ngam sigurado nga umay naktuharman day jay. Aya? Ala, auntie? Kat, sige agpapintas kan agpa-sexy kayo. Iti kasta, arman na kayo ton. Day, sika ka di day, Tatasha. Na, kaslay moving kamay. Wah, napanyuang siyak. Anya day ta igamaw, malukong mait. Umay kay kan iti sidaan. Nagataan nga abaday ta. Naimas kan nananam. Iti sukon iti lamisaan. Ay, ket, agyaman na ka, Tasha. Imbag man ta umay nakpadigwan. Huwan day ta impadikokan ka kat ginita ang aba with love. Ha? Aya, adapay, with love na? Ay, syempre Ay, ket, agyaman na ka ron, Tasha. Nagbanglo ka matan, Tasha? Wana, natural anabanglo gaputa nagdigosak. Aya, ala, ket agyaman na kitim padigom, aginataan nga aba with love, Tasha. You're welcome, my love. Kapita, Uncle. Ito itiparakan ka. Ay, suwa, kanakan. Umayak makikape. Mayat. Kasano nga, Uncle? Naaram yun tay babae ang nakainlaban yaw. Jak pa imbaga tirik na kanakan. Nga may tultuloy ko asarungkaran. Ngamin, kaslada nam namaksi ka. No kaya't yo, tulungan kayo para kenkwana. Ilakad kayo. Anya, apay,
Ipagarup mo ka di ajak kabailan ka anakan? Apay, kabalan nyo ka diya talaga nga Armanday ta nakainlaban nyo, Uncle? Anya kalakit din na ka anakan. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak. Ala sapay ko mga road, tasong batan na kayon to, Uncle. Lukas na. Sinong bata mo ni Alan, kasinsen? Uwan, kasinsin. Sinong bata kun Gapot agayata kun kwa na. Kan nabayag mo tan yung agar-aram kanyak ni Alan? Ay, kamaw dyanan na. Sinong bata mo't langan? Katsi ka ngay, kaano asong batam ti agar-aram kan ka? Kasano asong bata? Katsaan kumot nga ay ayaton? Jakla kaya ti kasdi lalaki? Sadot mo't? Anya nga iti ipakan nanto iti agbalin a pamilyami no bilang. Sabagay, imbagkan ka Tanagagat nga trabaho ni Alan. Kanjak makita amapan makiin-inom dita. Dayta ti kayat ko kenkwana, tamanakam abaro. Ay, kaano nga tamot nga adakas kan ni Alan nga agaram kanya. Hello, Panyong. Nasaya at tanaranaan ka dito'y paraangam nga agtugtugaw. Anyan tilangam tasya. Nakashort pan ka. Wan, kana adawit ko ang merienda. Ang merienda ta, Panyong. Ay, di ka man. Ang mga no makita na kanilabs ko kat agimon dayjay. Ha? Labs mo? Wan, agimon lakit de. Iso nga agawid kan tasya. Nakashort pan kakit din nga umay dito'y ayan ka. Ha? Ala, agawid kan tasya. Di ka nagpacharming kanyak. Gaputa addan labs ko. Kat saan asika? Agan ano kayo, Auntie Tasha? Nakashort pan kayo, mat. Helen ka, anakan. Nanay, agore ka. Anya ka di taawit yu anak kasupot. Merienda. Ako na kameriendaan mi kan ni Panyong. Nasa Iraq iti imbagana. Anya? Ni Tata Panyaw? Wan. Agore kayo, Auntie. Apay ka di ngagsang-sangit kayo. Nasagtanak ngamin iti imbagana. Nga ada ka no labs na. Kat ang mga no agimon no makita na kami adwa. Agore kayo, Auntie. Ni kadit tatapan yung ti kunayo anak kainlaban nyo? Wan ka anak ni Helen. Ni Panyong. Ha? Ni tatapan nyo? Wan nga rod. What? Nga madaka no labs na kat sana siya. Auntie, amuyo ka ding agar-aram ni tatapan yung kani kasinsin Sabel? Ha? Wan, Auntie, agdoyos ni tatapan yung kani kasinsin Sabel. Sabel, ipagsak ti panagayat ko kan ka. Agayatakin ka. Nusumbatan nak, ikalay sa kaadagos. Ay, tatapan yung taritsaan kan ha? Ada sinong batak ti ayat na? Sino ngay? Ni Alan akaanakan nyo. Iso ti ay ayatat. Agayan ayat kamin. Anya? Lading itok tata. Iso amang sapol kayo langan iti sabaling ayatin nyo. Sabel? Sorry. Saan kayo nga ay ayatan tatapan nyo? Apay ngay ka anakan. Apay ngay. Uncle, anya ti pagsangitan nyo? Si kamot gayam ti karibal ko kin Isabel. Apay adi mo yung baga kanyak. Ani gayam Sabel tar armam. Kuha ngamin, Uncle. Di kayo mat ngamin nagdamdamag. Imposible adi mo ammo. Ani Isabel tinakain labak. Nasaw ni Sabil kanya, kasarsarong karam kanu, Uncle. Ngam kunanamat asaan nakakanwa kayat.
Katsak ti kayat na. Anya kamatan ka anakan. Impabusoy mo ko malatakan niya ako na. Kaslawan pa nang ipatig mo kanya ka angkel mo. Angkel, saan mo't ang mabalinti kasta? Tauray ipabusoy ko ken kan Isabel. No saan mo't nga rod asika ti kayat na? Awan mo't lang maramidam. Tasak nga rod ti kayat na. Manipod ita. Saan tan nga agam mo? Anya? Manipod ita. Saan kan nga umadakpay dito'y balay ko? Apay nga, angkel. Ngamen, inagaw mo ti babaeng ay ayatek. Manipod ita. Saan tan nga agam mo? Jak ni namnama asi kagayam ti ay ayatan ni Panyong, Sabel. Apay adi mo imbagbaga kanya. Ay, nasakta na kiti husto. No kasta? Ni Tata Panyong ti pagpapacharmingan nyo, anti? Iso tinakainlabak. Ngam, si kamot gayam ti kayat na. Ha! Di mo pala impabusoy kanyak. Ha! Agsapol kay ti padam nga ububing. Ay, sige, anti. Ituloy yung lahat ti agpapansin ka ni Tata Panyong. Ngamin, saan mo't nga iso ti sinong bata? No dikat ni Alan, akaanakan na? Ha! Ni Alan ti ay ayatak, anti. Saan kat ani uncle na? Ay, anya lakit din aya. Anyan? Anya ti katawa am hilen. Ni Tata Panyong. Agayat ka ni Sabel. Kat da kayo mat. Agayat kayo mat ka ni Tata Panyong. Hay. Da kayo ti agbagay ka ni Tata Panyong, ante. Tani Isabel, ni Alan, ti maibagay kan kwa na. Iso asaan nyo kuman akagura ni kasinsin Sabel. Ngamin, saan namot abasol no agayat kan kwa na ni Tata Panyong. Helen ka anakan. Ay ayatek ni Panyong. Uray ay ayatem, no di nakamot ay ayaten, anti. Awan mabalin mo. Angkel, mayak man makikapiyakan ka. Inyalaan ka iti red wine mo. Ay, kagurgura ka akaanakan. Anya kalakit din ay, angkel. Di na ka din gurguraan. Tamom ngamin, uray ay ayatem ni Isabel. No di nakamot ay ayatan, awan ti mabalin mo. Kasanaw, katadda kamot ngami napasalsalay. Agkalay sa kami ton kin Isabel, angkel. Da kami tinaykari iti tunggal maysa. Iso amang sapol kayo ni ti sabali. Anya ti amuyo. Numasapulan nyo at talaga ti para kada kayo, babae, angkel. Naimbag nga oras mo, Tasha. Umay ka man pa siya rin dito'y balay mo. Oh, apay. Ada ka din na pati nga iba kang Panyong. Ay na. Nagpintas ka gayam, Tasha. Ha? Ay na, Panyong. Naragsa ka ka na kang giti imbagam. Wen, Tasha. Anya nga tano si kalaangan ti Armag? Ha? Anya? Arman na? Wen, Arman ka. Ay, sige agparamakan ka, Panyong. Ni Sabel ti ayatek. Ngam husto tayo ko na ni Alan. Nga uray ay ayatek ni Sabel. No dinakmat ay ayatain. Awan mabalin ka. Awan, kastamati ko na ni Helen kanyak akaanakak. Uray ay ayatan ka, no dinakmat ay ayatan, awan mabalin ko. Ay, sige, Tasha. Datan ti agayan ayat. Ha? Naamiris ko asika ti may bagay kanyak, Tasha. Isu asige, agayan ayatan. Ngamin, mariknak nga agayatak matgayam kan ka. Oh, Panyong. Oh, Tasha. Agayan ayatan, Wayne. Wan, Panyong. Agayan ayatan.
mapagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.